Mithukiro cia maitha ni ciethiritwe ikionekana muno mwaka uyu wathira wa 2022 muno mubakani wa Meru na Isiolo ni kumani na nkusanyo cia arethi muno kiri wamba wandethia na gwa kurithiria kusanyo ni itigite micii imingi na kiriro na nkinyagia ciana irentibwa nyuma ya ciari kuragwa. Mithukiro ino cia mibaka itigite antu nkurukia 10 makuite kamwandiki wetu wa Ntito Kevin Kimathi hatuoni. Mwankadhai mwakene yu akentunkulukie 10 batete oturobo kulukira mpithukaniro cia maitha miankene buru ya kaunti ya Meru na kaunti motori ya Isiolo. Aringire rithathi ngitine kwa mbere baikinyairo baringire rithathi muito na iro twagirire twigirwe nde twagira na noro mama turamenya wita thaa ithatu iro mama rakwire no ndiro thimo ekera rere witikwa no tutwerirwo muringira thimo ye undaririe no boya na ndamwira na ukume nyumba na anene bonthe twaritie nabo no tutete turonere tio garia burio no ntuginya thirigare turwamirire undirona ya kaburu odio idwa ya askare paintangelia askare badano lakini askare bo badano muntu arora aidie bona no batetura inya kuona kana inya bamenyana nanga muntu akaito baira na ikubia ntobao batiete kinyana bani nimeshie buru mwakene uyo biumaniti na urithi bwa Kamira kaunti ne ya Meru kiutata na watho na tentu ko mwaka na yele anto ko bate mama in kamera yi na ka okologera kamera yi anto ibadiko ke thomba kenene lakini watu kinya security no to nyasi kale batere ukirwa report nyote ora kinyere kinyomo kinya kuthia tamanto yau otewe nyomwe watu ka to gukumira na anto ban kamera ko to rejeto pakarara ko ranto utuko tutena security zairi askari bakoroka ko yaba korova ngari yele watu turere ko utuko ko na tutena security sirikare batu nyama chiwo yeto tebe tutethia pipio donto tweringa thimo twaringa thimo kwa mandisi twaringa thimo kwa CS otebu to kwa goda to subulikerwa batu tutena security to subuliko security donto tutenyo kabisa Kamirire kinya kumane na ikubisha ingiro kuma county ne ya Meru ngavana wa ukanyumaine Kraito Murungi bure kinya Mwankadhai butayurire buru nyuma kinya ya county commissioner wa Meru Frendunga ukumila ati na koya na mukano muri tokire arethi banyumo iu utaweka mpaka wangamia kwa barabara itokayo Isiolo ikienda Garbatula. Hivyo ndivyo tumeamua kwa sasa. Unajua Waswahili wanasema heri nusu ya shari kuliko shari kamili, si ndio? Kama una kitu na unapewa kanusu, uchukue hiyo kanusu kwanza. Ukishaweka kanusu, Waswahili wanasema hamadi kibindoni, si ndio? Ukishaweka hapa unatafuta hiyo ingine, si ndio? Kwa hivyo officers wote wa Tigania West na Tigania East hatutaki kusikia mambo ya ngamia ambazo zimepita hiyo barabara. Nani ontobo ikubi kinya tongoria mwanya bereti ukumilati ati kinyamu wa mwaba bisaba ukaria bakea na mekane mirito burue matali ya kiwatho kuyukua ampoe muno gwe thirikari onderereo ni ukariantu na intobio batu tutikuona ukaria bo thirikari ira nene Mwankadhai thina ira tukuria ni akwithira ukaria butikwana na kwithira kinya twaringa thimo utuku tuyotethwa ni askari rimo tutikuona otethio bu na antu betu ikabidi baurawa itwiro ithirikari ke akwithirete kumba wikaria itwikarie askari barabe kandebe ne ngoyo iko wata njobi na kuria banywete full time na batu bara to kwa nio na banda wao na ranto ba thwa nao no ndo bara imwankene terrorist bare na bateri okaria nto bonde na njobi akibe ya lakini ko ina security bate yana so ndabera kinya njobi eu bagaya kuwata na county commissioner wetu na county commissioner wa Isiolo ngavana wetu na ngavana Isiolo ibakare ndigro no ntumbunge rathira itwakarite ndiro twaria na ngavana na twetikanira na micemania thithwa guku ati ukagita kamera cuma ruteru arungi cia ruteru no ruteru inja ciaki imiundo kurimwo ni antu na inja ciae ciantu ko batu atukuromba mikakati ira yekiro mwaka jwa thira ya kurigiria kamera itekeje ruteruru ne thingatirwe antu betu bakare na imani no ntu insecurity ra tukureterwa
iriuma rutero riku na Kinya atongoria mwanya muno ya muyumbe otiane wese Daitari John Mutunga umania wagagia bontere uyu muno myankene uyu akuyiria kiromba thirikari buru kuongeloka maabisa ba ukaria na muno maabisa ba NPR ntere uyu ni ontoba wagagia bu. Sisi kwa pesa ya CDF tumejenga ofisi nyingi na tumejenga nyumba nyingi za watu wa security, lakini hatuna askari. Tunaomba kuangaliwa kwa jicho lingine. Tupewe askari wa kutosha Tigania West. Tuko na askari 70. Ukichukua population ya 136,000 divide by 70, kila askari hato wako na watu zaidi ya 2,000. Askari moja 2,000. Hiyo haiwezekani. Na wale wengine wako umuhumu, wamejificha umuhumu na wafanye kazi yao vizuri, waangaliwe. Tulikata kauli kule Isiolo, tukasema waangaliwe. Tungetaka kuhakikishiwa kwamba mambo yetu inaangaliwa vizuri. Swala hilo tumeshamwambia waziri wa ndani, anaelewa vizuri. Jambo lingine ni stations na posts ambazo hazina gari. Unakuta officers wako, lakini hata wanapopata habari, wanapopata kamsa imepigwa na watu ambao wameathiriwa kwa njia moja ama nyingine, hawawezi kurespond. No vehicle. Jambo hilo liko na waziri wa mambo ya ndani na analishughulikia. Na ni mtumu wake na yuo waki asari ya ikubianto miunda kwenyangua na enge kwa watu wakiutata awadho irombari ya karire tuwele bururi ya kuri otevyo kuma kiridhirikari. We Kenyans! Kama tuko Kenyans, tushughulikiwe. Kama sisi ni Kenyans, tushughulikiwe. Hiyo ni ombi ninaomba. Mama huku watoto wameaswa mayatima. Na riukiulia kinene ntuiko bibi kaita burukiri ya ntubatina maiti ya Kinyani ni iribi ya Kinyamuthia na munomo wankene yu akaunti ya Meru na akaunti motori ya Isiolo wika Kinyamuthia. Nkiripotera Weru TV kumatiania mbita wa Kelvin Kimathi.